apa sih lakonin je? Main jen-jenan. Bah, cek lah tuh ada sikit main jen-jenan. Ada apa ya? Sila temu ring mecek jalan ki nyatanya lagi. Boh, tahu. Main taburin bliker deh iya jalan je. Iwan pas taburi kacang, tak pas sepele bi bandeki deh. Pejo pramana benta, jong cek kor nyaut. Apa sakin rengkok sapa? Wah, embian tat. Tak sangguni serah. Tak tengen gula ke suara embian. Reken letak padang sekali cek sapa selebet. Ki saporana tat. Sangguni kanca bi gula. Sini kecet gula mun pendet. Bekerabeng marepat pas. Rabeng, gua lagi ngemin benjong. Amin. Ya tak kira tat. Paling efek lapar jagan gula nih kah. Jago lagi tak ada sekali mulai dari selaku. Sambil nara pemak tak gertak ngakan benjia. Tak saya eber gula tat. Hanya man abek rasanya nih kah. Nih ke gula bagus sergu nih kah. Oh, nang bungko nama sa apa gila? Tahu tempe mas hengoseng napa boleh jagan gila. Mun ombaman biko peh melakin lalapan ben. Gisi banget nih kata. Tulis lagi pon. Kamu besena. Wah, kipur ngucak tak nyaman eber. Sila petaburin lalapan pah ngucak sip banget. Ya lah bese, kebeli marin je lah. Serius nih kah? Iya serius. Abu, mapela kongkum ya tat. Oke siap, mari na langsung OTW mele gula. Iyalah. Cong, aji percuma bene beri bliker. Sano cen kelanyo bi aing je. Coba ra sambil paving jalan re. Kita bisa gula tat. Cek kemampuan aku lakukan meranika. Muntah ker masang paving gini tat pas ngabis senapa. Cek ni ke jalan umum. Lu pasti ke TV na ke gula. Cek inapa. Ibi cek sini kapo nonton. Iya tengah nah. Coba Raben minta ke Pemda, Cong. Mak le paving. Dana APBD kan pasti bede. Ada kan termasuk jalan desa. Aduh, tak nyarap tentat. Akhir tak saya gula. Laporan libelian kakak sampai mangken sobung respon sekali. Be, lopot rejeretan ji. Tangki. Bede cara nasi nyaman ji, Jong. Dek remat tat. Ben coba ngodiin speaker nang mikir lorong raja di saro pas ngocak ben paranying. Ya toretan-toretan sedaja. 1000, 2000, kong langkung 50.000. Kangkui mas saya lorong si kurang saya. Wah. Lah yang ngambak agin amal tat. Ya tak rapa, Jong. Kan kangkui pembangunan ki. Oh, gimon senikah. San misan tat. Memari agarap compon gula paski. Ya kah. Ya tak ada ya konsep Jong. Mun urusan dia kan urusan pribadi ben. Tak boleh minta sumbangan lewat amal, Jo. Kan daripada pembangunan tat. Iwan hidup pada kita iya. Tekak goceng tahu bangun rumah.